Ka National People's Party Youth Front Umroy Circle ha kesengi balang Jogatayo kaladawai ke Sorkar Jela bagan pleno ya ka jaka pule science stream ha kaphang mingi ke distrik Riboy. Ban pensuk iki samla pule ke baang not ban pule ke nekalan. Baginyo ban pule no aki jaka pule ke badan ha ke nekathan om syuk ban mi syabar jong ke nekathan. Ha ka khandr terek uleber arhajar arpuar kinongelam ka National People's Party Youth Front jong umroy blok kilapen mi ek jingdawa no menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma bun pai khmat chekne kathan halor ka jingdan kam ke bakongsan halor ka pule puthi na ke benta ban bo ek science stream ya gani ke jingdawa ban yo no ek science stream ha kathan mi ngi jong Riboy lapen pau ha ka khandr terek uleber arhajar arpuar da ka National People's Party Youth Front hapok ke jingelam jong upoi penhun renghang ubadiu presiden ha kebakum kidongelam jong ke kenhun nagani ke seng NPP ha umroy blok kila terang baha ban yo ono ek jaka pule ke bapaka na ke bentagi samla jong ke nekathan kiba terang ban let pule pentebet ilade ha kalan science to ngi na gadang jong ka umroy blok National People Youth Front ni wan ban bu ka jing kepat ya government jongi ke ba yalam khmat ek mau ya government mekha jongi bat iwan kepat ru ya i chief minister badam buram jongi ba ni na gadang ka umroy blok National People Youth Front ni to kam ya ka social science ba kan dana apa ka umroy konsi jongi mar ni i ba baro kiwi pak konsi ne ki Paper mo kila don nak jongka science stream nure ni pat homroi nim don ni don paka art stream pat ka commerce stream ki syam cinta sibun ki nak pulai gi jongi ko merusi ki hablek ki silong kamtam ki doing beduk bekerdu tang ba kili teng kim don ki pensa ki yingwai ki long ba kumba ong ba ki tak ram penban mo tam yo ka jista te kentan kepat nak gedang jongi ka umroy blok National People Youth Front ya ka government jongi ba kan regulation no kan aino ya ka cultural science intellectual science hapo umroy kursi jongi kumbangi i ba ki school hapo umroy kindesu ba nanguna kila kumpet kila kumpet ba ki we pa ki school hapo ka jila mekhaya jongi teng tahi ngindol sipun ikitin re tam jing tepat government jongi ba ki sumba ba pe lam ya ka umroy kursi jongi kulisbun